Hi ma'am, ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯑꯪꯀ ꯈꯔ ꯄꯨꯗꯨꯅꯥꯏꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯍꯪꯕ ꯑꯪꯀꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯨꯔꯛꯏꯁꯤ 22ꯗ ꯍꯪꯕ ꯑꯪꯀꯁꯤꯡꯅꯤ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯂꯥꯏꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯀꯗꯤ 3-4ꯗꯒ ꯍꯪꯈꯤꯕ ꯑꯪꯀꯁꯤꯡꯅꯤ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯗꯤꯚꯥꯏꯗꯦꯠ division java khotpa sigi sumba anka singine the short method ni mostly chahi kuding any sigi exam kuding makta dum ani natraga humdi every time da dum jawi ko sigi anka ji ai pula kuni yengsi adu question ching chi suna koi munna dum jengo maina to wi kholi hai basi ha ba de yengse which of the following numbers is not divisible by the 9 haibani koi dair kana makhada piri ba masing si kai hai tare 9 kai do division ya da bu khanlo haibani ahum ji manungda which of the following number is not divisible by the 9 ado hayengai noina mayam je jing lebe mukta atop noina su puthropa jai aina puthropa matugina koi short form amai haigi masdaida irami bajinchi ekoina kai do ke nai matamda kai tare si 3 aham bajinchi se kano 3789 chi plus to chi total plus 1 by 1 to adri kya tare chiko 3710 adai targati telam laire sigi 8 16 17 kya tare adai targati 27 jaiko 27 tare tare un kuma thoi stida amalai gadudi kya tare kuma to kuni toi sigadi kolum de kumari kuma kudru 7 tare next musi plus tawro si loi plus taw ko okay I will do my na question 785 plus tawro kya tare adu tare 796 27 tare majing siko sigi tare and 7 into 7 tare taramari digadi sigadi 18 19 20 22 22 to 5 10 jalagadi 5 into 27 27 tare 1846 C plus toro kya targi yengasi adu targati sisu kya tare 1 5 ko ting 6 4 ko di 10 18 tare 18 second thing kaidongge na ba matamda next sisu plus toro si kya targi yengasi ko adu targati kya targi yengasi okay kya targi 6 ka 9 tare 6 ka 9 6 3 6 ne 3 ne 9 9 to the 18 jalagadi kya tare 17 da kya tare 17 to 5 10 jalagadi 22 recheck to kya tare 11 6 ka 5 ko di kya tare 11 18 jalagadi 19 19 to 3 10 jalagadi 22 aduna sida lairiba 9 first ki chisu 9 divided to yai second ki chisu 9 divided to yai third ki chisu 9 divided to yai last ki chisu 9 divided to yati masagi 9 divided to yati so aduni 20 ka 2 the 9 divided to yati 27 the 9 divided to yai can adunu inoine sumaina piramiba masing sing to plus to kanda kai gum 9 divide to ya targati masagi kai to yebu masing to 9 divide to ya kai gumba 9 divide to ya da targati adi 9 divide to ya question ji ki matung ina 9 division divide to ya da bu puthwai bani aduna last ki 4 si shumi ko sini angang jing aina holisi kaino ji second atopa amamu porke atopa concept sisu samana dum hangmani sising ka jung porke yengsi sisina kumaina mu sinjin gi du no yengo shedi yenga se for the what value of the m
58524M हाइबदी बजी कनो पीरेबा 58524 M ने पीरे अदुना कईगुंबा value of machine m ji mota for the what value of the m ji mota value shi e division by the 9 ne ya eno to run haibani 9 jaba du puto haibani I say m ji mo chin be ya ne ya be ngwai 2 ne ya be ngwai 3 ne ya be ngwai 7 hauji puti khallaga leiba poni noina hana ina question dagi lokthropuni noina khangam ni 3 ne je do अखोना कुमाई तौ येंगदगेन अइना ngasai hai plus toro na hai plus tौ matamda hambada 5852 plus toro kya tar 5 ani di sigi 5 ka di kya tare ko 10 tare 8 ka di kya tare 8 ka 18 adi tare 18 tare 18 da 2 3 jantara ka di 20 lere 20 dagi 20 plus 4 gadi 24 shide jibo ki 24 tare 24 chumre 5 10 2 ga 8 gadi 10 20 24 tare shide 8 plus to chalo kya tare 8 plus to tar gadi kya tare shide 22 32 okay shide 4 ga 8 gadi 12 gadi 32 tare si 32 the 9 division do si yati badi yabre yengwai ni next plus ke no to raje 2 mu tinjela je kya tare 24 ka 2 gadi kya tare 24 ka 2 gadi kya tare 26 the 9 divide do yabra yati next 24 da mu 3 mu tinjela je 3 tinjan ta de kya no 24 25 26 27 adu itadi 27 the 9 divide to jai aklom kuntre chile next 7 plus to tar di kya no 24 the 7 plus to tar di 31 the 9 divide to yabra yati so adumai na nga em gi mauchi ekoina 3 na chintar di 9 divide to yai aduna question number energy chumme 3 ji chumme answer 3 ji chumme sini ngasai gi tinjalaga yengo tinjalaga yengba matamda tarakpa phone tu da 9 divide to ya taragadi haiba machine pyramid machine chindu 9 ya ba khoin chingane ko machine koina khanga da bani second multiple oiba amam chu or chai ba jing 2019 20 kana da hangba question ngatani adum model ti chamanani adana koina nainer matungda yengo singaire nainer kanda koigi ayeng atopa masing si em na mauchi loga pyramid engi mauta yeng x kan hairam bochu jai na koide adu concept to di chamanai next sigi last question ji mu yeng che which among the following is divisible by the 4 7 23 hari bajing si kaidoge na ba matamda kai haitare karamba masing haitare makhada piri bajing manungda 4 7 23 moi ohumna moi jenaba yaba jenba yaba ibani moi ohumna 4 na shaba 7 na shaba 23 ni shaba masing do sidagi loktho na haibani masai ge dumaina samani masai du 9 ni tinjanba matamda ngasai gi kaidogi sai ta tongan ba concept amadi lei tinjanba matamda ngasai gi 4 na divide to ja tar gadi di dum jare division dum to yare ko aduna tabajing judi yatre so let yengasi j plus or yengasi 4 6 4 5 7 plus to kya tar 4 ga 6 kadi 10 gadi 17 the plus 5 t ga 22 da kaidoge na matam 4 na division to ba yati 4 na yati 7 na yati 23 na yati next
640 करीगुंबा मसिंग जे कोइने नोइने खंगदबदी 0 यावरम तारबा 0 यावरम तारगदी 0 दो लौथोगा केनो दो कंसीडर को 64 न खल्लो सिगी तोंगाबा कंसेप्ट को ट्वाइस अतोपा मेथड अमजु लई सी अदु कोन मथंगी दai वालके 0 दो लौथोगा 664 येंगो स्टेट 4 न डिवाइड तो याब्रे येंगो 4 न डिवाइड तो याब्रे येंगो आई हा येंगे 4 न डिवाइड तो मतम द के थुंगे क्या थुंगे 161 जाई again क्या नमो मतंगा 7 नमो डिवाइड तो क्या थुंगे स्टेट 90 गतु नो ये दुम जेंगो तनी ट्रामले अने मतंगा 23 न डिवाइड तो इसी क्या ताई 28 28 ने तोरकांदे 28 aduna 644 g kai to gebu moi ahum g divide to we ay 6245 adi tare plus to ke tare 4 6 10 15 16 17 17 tare 4 divide to yadi 7 as you divide to yadi 23 as you divide to yadi cdi second gisu kai to ke na 649 da sida 649 cg kai do gebu 7 as you divide to ya 4 as you divide to ya di 7 as you ya di 23 as you ya di si mo ya di sigi 1 ni 3 ni 4 ni ya di ya di si only 6640 sini ngang jing na koi da kai ko knowledge lei ba tar ga di like tor mo subscriber tor mo comment piro mo matangi angka mamungai duna